Voin hi September ni somni sang ni somni pakhat thotan ni ani a Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong ta chi bai vek ule tuna chuan Myanmar news te kanon puang le dona chu mai ba ka Myanmar ram din mun thirna kan mi thiam ten an buat sai te kanon puang tel don ani Chin state than tlang kho chung in ka na Burma sipai somthum chuang an thi thu CDF than tlang chuan an soi September ni som paria jingdar soma tanga tlaidar ri thleng khan than tlang khuwa CDF CNL Burma sipai te chu na satakin an inka pa he inka na hian Burma sipai somthum chuang an thi thu le CDF CNA than tlang te hi thi le hliaman om thu hriat ani lo thung ani Mongjua Bank nga tu police pakhat chuan aral thuam nen CDF ha kan he na in pe in CDM azom ngal September ni som pako khan Sigain Township Mongjua khuwa Myanmar Economic Bank nga tu police pakhat chu asilai panhi nen CDF ha ka ten he na a in pek nu in CDM azom ngal ti khit media chuan ata langa CDF ha ka chuan official in engthu chu ma la siam ri lo ma se he police hi September ni som pakwa khan CDF ha ka ten he na him takin a thleng to a silai pahniat lan chu apui thu hi CDF Mongjua thanmani hroi tu pakhat chuan a soi chuak ani Chin ram than tlang buaina soitong khan September ni som pariat laidar thumbor vel khan than tlang kho chung chu Burma sipai howin silai le bom manga mipui chena in an suwa samsak chiama wangin chena in a chenuala in hi som pakua kangral nge to ani mipui chena in le dora te Burma sipai ho hi lutin an thil lu nei le dor bungruan lak thei piang an la fai vek bokani post masalama kan soitong khan in kang thel tur bike ne na tlan than tlang TCBC thalai hruai tu pastor puchung bia khum chu market ma Burma sipai ho in an ka phlum ani kha ma se heti an ka hlum mai hi du tok lovin akut zung tang pakhatan tan sak boka anupui ne na anin nei zungpun po an lak sak bokani puchung bia khum ruang hi sipai hovin an soi sak nuin zanda rukle achan ve borvel khan JMBC kaukhran upale pastor hovin aruang yen hlom ta ani puchung bia khum hian anupui naw pai me khani nuwa nei mai tur pisui par thon le afa te pahnia kalsana puchung bia khum anupui pisui par thoni hi thlaphuat hiam tak le zai thin mi ani bokani Burma sipai in rap thla takin pa fa an that September ni som pasari khan Burma sipai ho chuan han thawadi pagu manjin veng chunga cheng mi ho sa in pakhat chuan lu chila pa berle a fa pa kum som palimi chuan that ngal ni nan soi heng mi ho sa fa pa te hi electronic le motor chaina dor nei tu te an nia September ni som pasari zandar kovel khan van do ne rap thak takhian tok ta ani veng chung mi pakhatin soidan chuan hetia Burma sipai ten thisenan chuwa wang hian annu ber chuan tranpuina dilin au chiama au thom kan hriat na mun chu veng chung mi puite chuan pan ngal thuain anin kan thlen meu chuan kongka loin khar veka kan han awa min chhon tu an ombok silawa ma se kan an en thla Burma sipai ho chuan kong khar hong lo turin an lo ti chu ni in an hongam talawani keini chuan tuk ver chu kan vo chenga la anin chunga kan lut ta ani in chunga lu tho zong chu Burma sipai ho chuan min tha an tuma an chem ken nen chuan min tin reng mai ni in chunga hian no pang kan va muwa a ngonga hruin an lo tron beta chem te an vi nuwa athita ani pa ber po hi chem te an vi na nu ma kan hu boka apuma tangin arila rompor chu awangin damdoin kan pan phui thuaya ma se kong laka athi zui ta ani anupui le fanu te ro chu an him hramani ati in nei tu pa ber hi motor accident na wangin acheson hlei thei to lova andor bungrua thier kwal tu tan tlangwal kumsom ni borvel mi pathum anom pui ani heng tlangwal mi pathum anom pui ho te hi Burma sipai ho chuan an mana mun danga an hruai ta ni nan soi Burma sipai chifur motor accident September ni som pakwa jing khan Burma sipai motor pakhat chifur sipai panhi chuan chu chan le wang po hria thei ho lovin Moon State Mudon region Dong Bridge leya accident a
motora chuang Burma sipai pahnih te hi anin hliam na hle niin an soi pakhat hi alua hliam na takatura pakhat dang le point aban a hliam atur boka heng hliam tur pahnih te hi Thanpiao Zayed Hospital pan pui an ni min ong hlain jin chuan lom a hlo lo September ni som pakua min ong hlaina kachin ramwa jin chu kachin thalai rualten an du lo nalan tirin an lo muak ro puilem lo hle ani min ong hlainan kachin ram thlen hian kachin thalai rualte chuan kachin ram chua san ro thisen chuana phuba a hian engma soirem tur om lo ti an lo tar khum ta riap mai ani India in Myanmar ram boi chung changa asu khlek dan a thlak dang lam tran India chuan Myanmar boina aso santi Mars thatop lam khan a thenom ram ri kilometer sang khazaruk vel nena inzom Myanmar ram atanga ral tlan lo lu chung changa khapna thu chu khau tak lo siam to ani India sarkar lai pui chuan Burma refugee te chu ziaga lo chin chia turin le an ram din hmuna thatma chu lo om tir turin anom phal sak ta chawa chuan lamaron soifia nai ro chu India hian sangkhat zakua somnga pakhat kuma United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR in dana siam le sangkhat zakua somruk pasari kuma thuthlungan siam prevention the influx of refugees dia khan atel lo wangni na tar langani tichuan Myanmar unaw te tan Mizoram atlom ngai pol NGO sang political pol sang ten chu thupek chu du lovin lung oilo na kanlan tir nuwa MP le party leader ten namin lak puilhoma Mizoram Chief Minister Puzoram Thangapoin Prime Minister Narendra Modi hena India Foreign Policy Film khur taka kalpui mekhi kan khrethiama amai ro chu triaura la tanga mangang taka Mizoram ron tlan lu te hi kan unaw kan thisen zom puite an ni mio wangin Myanmar ral tlante dong song lo tura thu pek chu Mizoram ina pom lo thu huai takina chang le ta ani India chuan Myanmar ram ne na anin lei china ti chiang turin UN lama India palai chuan Myanmar ram chung boina chung changa tharum thonom chu adem thule ram hruai tu te an thren mek ta chu athuai tura du thu chak chuak ta a hetianga a soi tak na chan hi asangoi zon pui US in India ram hruai tu te amit sir tak ze owanga Myanmar ram chunga India in ril ruput mangron in thlak dang lam ta ni in Myanmar ram boi chung sang thli reng tu ten an ngai ani hemi chung changa hian September ni som pathum khan UN peng pakhat OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Deputy General Secretary Ramesh Rajasingham chu Myanmar alozina Sipai Council sarkar hui tu te muin Myanmar tu chung boina te an soi ho ni a hriatani chu tianga India ina thenom Myanmar ram chung changa ari rusu khlek ati dang lam hun hi Burma sipai fir fiak ten thu nei an lak fe nu ni wangin thilpoi turom zong chu thleng de vek to zoka atlai to ma ni khovela democracy ram lian bertian soi India hian puanzar phena tanga Burma sipai council sarkar lo thloruk na chu khovelina muthiam reng thawa Mars ni somni pasaria nei tak Burma Military Armed Force Day lomna India chuan an ram sipai palai military envoy kaltira Myanmar ram khopui ni pi dewa sipai lamola Russia Deputy Minister telin China Pakistan Bangladesh Vietnam Laos le Thailand palai tenen tlarma thuin Burma meiche sipai malpui lang leklek pon fencing feng ho paret lai mitla lekleka athlir kha kan la khrengani chutia India tanga Myanmar sipai rual ho Armed Force Day lomna avatela wangin India chanchin thar puang tu ten na satakin andem lomani United States ro chuan Myanmar sarkar thil ti dan hi dik takin thununa tuma Myanmar ma sipai chakna manga wachin felpui hi tulati te chiam lawa ramdanga alo che chiat pui to wangin danang takin malak pui zo kani United States le Britain chuan Burma sipai council hi sumdon nalama hrek be zongin malata a Myanmar Foreign Reserve poisa da US dollar billion khatpo khoicha theilo turina da thattir mi maya lal chung kwa general rule te sumdon alian tak an kalpui mek Myanmar Economic Corporation MEC le Myanmar Economic Holding Limited MEHL te malak na chu ati thuanop ani ABC News in talan dan chuan
India's Adani Group hian US dollar maktaduai somnga pani chu Burma Sipai Council hnuaia chunga kan soita company te hna Yangon na an siam construction of container terminal project te tan sumle paya tho thu human rights lawyer le activist te chuan sipai te document pu rutain an hre thei ani an report don hi ti chiang tu tan video clip nen thlap hian army top leader te nen Adani Group an meeting lai ombok Adani Group hi Indian multinational company ania an headquarters chu Gujarat state khapui Ahmedabad ta omani an sum dona kalpui hi energy infrastructure ratan longchol na mun pui siam le defense investment tam takba ka airport ti changtlun le real estate sumpei punna kalpui ani tuna chuan Myanmar ram chungchanga kan mithiam tak tak te thu zia toifel tak manghian an huin khar te ang Myanmar lian do dara rita inmo phu na hlen ro February ni khatatanga Burma Sipai fir fiak ten thu nei na an pong lak nu in mi puiten tharum tel lawa sipai sarkar na do dal na an lan tir na hi tu na chuan thlaria don ani tamai thalai ten ral thum nei ang humin mani bial chunga mi puite in an ven himna lama mo phuna poi mo takan la hloma tu na chuan kan din mun hi sap trong takin mass protection to mass revolution din huna kanom to a khoran khana mani rem chananga PDF CDF le adang te kan din te chuan kan ti thin rol rala che tang tactical battle mai ni to lovin pol dang tenen intel khomin in ma chon zong in kan in khoi nuai tran ta ani ti chuan Myanmar sipai fir fiak te chu mun tina thi le hliam tam zo ka an tang zel to ani September ni saria NUG sarkarin apuya pang te chu inral ring tura lian do dara khon rik nu bhai chuan Burma sipai rual te chu hlau le khurin mule malan nei to lawa an chi ai hle hlom to ani an pu te mang ang chon khoilai ber hinge indo na mol ber ti po an thlir thang thiam to lawa silai puak ri an hriat nu na pianga an sipai te tha ti chak turin motor kong thlen phak china motor mangin an sipai rual te chu an thia ru tlut ta ani motor kal phak lo na china helicopter ten an da a an ral thuam le reison po thona mangin anin pehial to ti mun tina tanga hriat ani tin Irrawaddy luidung le Chinwin luidunga tunma kan la mu ngai reng lo Navy long lian te mangin sipai le ra thuam satli mai phur lovin sipai le ra thuam satli mai phur lovin motora nu son ngai lai pui lian chi te tanker le mortar shell te ba ka armor car thlenga phur chungin mi pui sipai pol te do turin bai puian thlak ta a civil war kan ti thin chu a thleng ta ani People's Defense Force PDF te chu official federal army ni thei turin dananga din sarkar thara mo phurnan chom nung zel dona kan ma chon mek tual chung in dona PDF te zomna von thazel ni theina turin Geneva Convention ti hriat indolaya zom ngei tur da ni kan hriat a poimo hle ani Myanmar ram hi Geneva Convention dan zamte puma mingsai nan jinga ram pakhatania UNO General Assembly nei meka ram rang ten sarkar dikjok ni tura min thana min pom theinan PDF sipai che zia hi Geneva Convention thuthlung chunga kanom turania PDF ten mihring dingna chanvo kanin za sakanga mi puite ven himnan chau lo chuan tharum thona a hleiluak zongin kan kalpui turani lo Burma Sipai Council te ro chuan mi puite rong takin an thata chuan lam chi rang siamin mi puite chu dan bo chia puinan soisa an mana rong takin an thathin min ong hlaina le pol sipai te chu Geneva Convention omzian hrelo mai ani lova ram minge khoming ti po an hria than mel lawani NUG thlop tu Civil Defense Force te chu Federal Army ma hruai in yangin PDF te thutiam Code of Conduct le Soldier Rule kan zom nge angai ani tinan zia kani Myanmar mi pui an huai sen Myanmar independence January nili sang ka zakwa somli pariatania kum sang ka zakwa somnga pariata tangkhan sipai thu nei na ma saber intranin niwin khan March ni sang ka zakwa somruk pani tangkhan kum enga mozat Burma Socialist Program Party nuaya sipai thu nei na obbeta kum sang ni som pakhata tangkhan democracy boruak tem chinin sipai le civil thu nei na in semakal kopin in thanpuyan machona
NLD chu ne taka thlan tlin ani November ni somni sang ni somni khan Aung San Suu Kyi kai hruai NLD chu ne taka thlan tlin non le ani a Ministry Trump tharan cheldon chi atia atum ni na tan February ni khat sang ni somni pakha jing war tre na tang khan Commander in Chief of the Armed Force min ong hlaina le a hote sipai thu nei na chuan che theilovin state emergency apuan hana NLD leader le president te ba ka mi poimo engmo za thren be an ni a anwalai na tom te lu lem tun thlengin mi puin ni zani somthum don lai federal democracy nge tin kongzo an la ban san lovani Myanmar mi puite an huai senin an tura chil hle a federal democracy na hi an phu ngoi ani an tran rual dan te khi unity is our strength ti om zia zirti hranan ngai lova sipai thu nei na lak tira tangin thlasari chuang zetaral ta a democracy nge tin kongzo an na chun zom reng thaya silchar kong chol kar khat chung lek an dan pin hlek poin cho kan ngei tep zel chu ania Myanmar ang hian buai rei ve pheila chuan rai kan dai hau lowang mipui kan phun nuai nuai anga vai ho kan in tlon siak anga thilman kan in ti tau siak le ngei bokang chu wangin Myanmar mipui ten zalen na democracy jubilee daran vuak thuai theinan pathian he na itong trai pui fan anguti nan ziak ani ole khati jongkha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan loma hun duom tak in man theinan kan du sakna sang ber kan hlana che u